Igo mwancho morigereri ase eganga yogosira amasomo alianse gose ECD ime county ya Nyamira litukolia lero niga serikali ya county eyo yanyara kubaikoigora ekerasi ekamogia ECD ase skuru ya Nyaronde yogotoka ime ye ward ya Nyansiongo ebunge ya Borabu asaboigo omotineri bwe wizara ya mang'ana yechisemi ime ya county eyo anyara kubakolia irabuna nigo barachikwana kebunango ikirane balira yokorwa erongori gochie asabana bali akosoma ebirasi byanse gose ECD. Siku ya leo tuko hapa kwa hii ward ya Nyansiongo kwa shule ya Nyaronde kupokea class ya chekechea ambayo Mheshimiwa Gavana ametengenezea watoto wa chekechea. Katika hii shule tuko na idadi ya watoto 50 wanaosoma katika shule ya chekechea. Tumefurahi sana, wazazi wamefurahia na watoto na walimu wetu wa ECD ameprovide class ya tudo ya kusoma PP1 na PP2. Ndani ya hiyo darasa kuna meza na viti vya kukalia vya watoto. Kunayo lockable lockers kwenye watoto wanaweka vitabu vyao vya kusoma. Kunao tank ya 5000 liter tank kwenye watoto wananawa mkono na kunywa maji. Na katika class iko well lit, iko na electricity. Na tunashukuru sana kwa sababu sasa watoto wetu wako na conducive environment ya kusoma. Baadhi ya pia programs zingine ambazo ziko katika hii idara ya elimu, tuko na mfumo ambayo Governor alitangaza wa kuletea watoto fortified porridge. Hii fortified porridge itapelekwa katika mashule yote 408 schools within our county. We thank the governor who gave the school 2 classrooms where our learners are going to be. The environment, I know it has changed. What I can promise the governor and the community of Nyaronde, I will make sure I will maintain the classes and improve the standards. Kafiris nyabuko mbaba. Igonde no magoko manene. Asingenjo gavana itatu inyuire. Ekiagera otorose irio birasi tutanya gutwara linda matukari bocio gotwachandegete abana twari kumigana ase birasi ekaro twari gosomiga iga twachandegete abana bachandegete batabwate birasi bisaine bono twabeire no mogoko monene ase gavana oito na abarimu baito ase engencho abarimu baito konye bachandegete kogachera none abana erongori ase bakobeke ebirasi. Lakini bono barosa ligubake ekirasi ebake chikabati chirororo bakocha kobeka chirongori abana abwe echirongori chabe chibe safe ekero bakurusuka ase break banyore chirongori chabo banyu bono nigo tole no mogoko monene ase gavana itese ngenja atonyoire esukuru ya Nyaronde na ande egento kende gavana itonyoire baka chicho chia abana ba ECD chire kando. We are very happy.